Palagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, eta gaur kontuan izan da ostegunetako dela Total War Warhammer joango garen hemen bataila bainoso batzuk jokatzera ia sinuitatea irazten duen zein horretarako lenda bizi horreko dugu imperio general bat eta lantzari normal batzuk eskutu gabe eta elfo silvanoen artean basuritzarren jarri behar dugu netzako bat eta lantzari normalak usteko zentzuk dire honen egia da ostegunean Total War Warhammer 2 aterako dela eta bar aurkezpena agian gauean izango da arratsaldean Athletic jolasten duenez, ezingo dut denago estreinatu eta bar izango da, berdin zait beste batzuk egun horretan arratsaldeko 6etan esaterako aurkezten dute jokua eta nik aurkezten dut ahal dudanean eta beraki dut egitea egun horretan Athletic kidea nahizen aldetik eurak ikusten joango da eta partida 7etan suposatzen dut 10 aldera edo begin algo izango dudala zuzeneko hori printzipioz eraten duela behar dituenez Total War Warhammer 2 Total War Warhammer bat dituen espedifikazio berdinak ez genuke arazorik izan behar Victory will be ours! Batalla, a ver The Empire endures! Alta mantendu ez terra mugitzen It will be done! Lantzariek euren karga azpitik harrapatzen. De hecho, jakin duena da, unitateak dire, printzipioz elfonak izan dut, unitatezinak edo imperio dira. Printzipioz eurak daukate abantaila euren generalari esker. Wise counsel! Hori gainabiak dira eskutu Formation, march! It will be done! Sigma! The Empire endures! Spearman! Yes, my lord! War! By Ulrich's wrath! Eta Gerrereko parazia hori no dira Total War Warhammer biarekin
Sigma calls! Sigma demands blood! We will kill them all! Eskumako flankoa. Nahiko galduta dago. Bueno, hemen behintzat mantentzen dugu. Ez hemen dago flankoa galtzen, hemen behintzat mantentzen gogaz. Unitateak. Eta horretik hori atzetik normala denez. Iraute. Quick march! Wise counsel! Down! Eta baina morala dira, ez denek ez dute Spearman! Formation, march! March, friends! Blood of our heads! We will hold! By Ulrich's wrath! Charge! Forest spirits will drag you to madness! For Franz! Heldenhammer! Spearman! We are Sigmar's heirs! Quick march! Go! Ulrich calls you forth to die! To battle! At speed! Spearman! Sigma calls! Wise counsel! It will be done! Hauek ahalik eta urrunen egoten. Sanitatero galtzen dugu orain. Spearman! To battle! Destroy! At speed! Attack! By Sigma, obey me! For Heldenhammer! We are ready! Ready! Hemen bitartean jarraitzen dut.
unitate horri borrok ematen eta elkartzen hemen. Wise counsel! Hori gara, sesio eta... Come lads! Slayer! Make me proud of the province! Lehiakorra bien. Sigma! Bring them to their knees! It will be done! Yes, General! Kill everything! Let's go! We serve the Emperor! Yes, General! For the Emperor! Spearman! Take the ground! Don't stop until they're all dead! War! State troops ready! Let us go! We are Sigma's heirs! They are Sigma's... Hey, come on here! Eta ikusten nahi unitatea dagoen ikauzten, bueno, nola galtzen hasi dira, unitateren kontra. Spearman! Sir! Sigma, come on! Spearman! Moving now! Slay them before they do us! Ikusi nolako sarraskia gertatu den hemen. Osa, izan da oso. Pray to Sigma! Your end is nigh! More comes for you! No linger for the Emperor! Go! Sigma! For Heldenhammer! Spearman! Ready for war! No lingering! Charge! For the Emperor! Quick march! See to it! By Ulrich's wrath! Spearman! Look to the rear! Take the ground! Secret formation! Sigma forwards! Let the field be sown with enemy blood! By the Emperor's will! Spearman! Yes, General! Yes, sir! Quickly! Come, lads! Slayer! Make me proud of the province! Yes, sir! Weapons quickly, lads! Time for fighting! Behar bada itzultzen dira, behar bada ez. Very well! Yes, Lord! Taking position! Now, Sigma! Do your duty! Spearman! Now!
Zaki zer dagoen ditzarra. They are mayflies! Do not trouble yourselves! Take position! Yes, General! Zoli horra eta jarretu gaztatzuko nahi. Take the ground! Eurak nekatza, hori zegoen, horrelako gomen. Spearmen! For Heldenhammer! Yes, sir! Quickly! Eurak eta arribar dira, gu mantendu du, formazio. Ready for war! Yes, sir! Quickly! Ego dira dura handiagoa. Horrela lortzen dugun. Eta presionetzen dugun unitate hori. Cannot abide this! Estua, gu galdu ditugu 30 gerlari gehiago bakarrik. Bueno, izan da lehenengo bataia. Bigarren bataian unitate gutxiago. Hauek adibidez. Ja eskutuak eskutuen kontra eta bar egiteko borroka eta bar. Gero ere, bueno, unitate berriekin eta bar ere frogatuko ditugu. Sigma commands! Vale, esan daiteke elfoen antzariak eskutu gabe izan direla. Raise your weapons! Let us go! Pizkanaka, pizkanaka. I left an offering to Shalia. She will protect us. Gauza desiztu dela urak ikustu. Eta hori batzutan agertzen dira. Hemen bestera batera agertzen dira. Esan daiteke Ward Drive-an agertzen ziren. Formation march! Hobea. Move out! Hau da euren antai. By Ulrich's wrath!
Thomas! No lingering! Your life ends! We are Sigmar's heirs! For Heldenhammer! Eta gero, esan dizut ez, gero egia da, ilunak eta alto elfoak izenik oso gari bikaina dituztela, baina esaterako, alto elfoak bidaltzen dute espedizio bat mundu izarrea edo imperio dagoen tokira nabigatzen dauden bitartean. Ba, egun horiek dira praktikatzen duten egunak eta elfu silbanoak egunero praktikatzen dutenez, askoz ere hobeagoak dira aintzat gerretan. Igual espazio zabal batean, alto elfoak eta elfu ilunak izango dira potenta. Musika moral emateko bitartean generala tiroak eta botatzen. Eta normala denez minezko. Gero ere gauza bat frogatu nahi dudana da elfo ilunen baiesteroak alko elfoen akeren kontra hobeagoak ziren. Mai jokoan gertatzen zen adibidez. Ba, igual zure txanda ez zen, izango zenuken, tiro egiteko distantziara heldu arte, tiro egiteko aukera, hortik aurrera, estereekin, nahiko erre sakarako zituen tropak eta borroka mailan alto elfoak eta elfo ilunak izan beharko litzateke berdin. Estatzen den gauza bakarra da generala, agian ez da zituzio. Take the crown! Kasu honetan ez du borrokan parterik hartuko. Modo cinematográfico jarriko dugu. Generala moral ematen unitatei. Eta barra, bueno. Uncharted eta bueno, ja imperialen tropak dute. Median sartzen dira. Death to the enemy! Raise your weapon! Take position! We are Sigmar's heirs! Charge! Pray to Sigmar! Your end is nigh! Preserve us! Unitate oso da. Segundo galdito, luego salía a subir el fuego. Retreat! Ready for war! Hear the horn!
Spearman! Orrantza, a ber, ez dut ulertzen egiten duena. Ready! Attack! Full held and hammer! To battle! Spearman! Like that man! To war! More comes for Spearman! As long as we draw breath, they will die! Sigma, preserve us! It will be done! Raise your weapons! Fight men! Fight for our right to live! Withdraw! Now we strike! Withdraw! Sigma, preserve us! Vale, gutxi bat egin da. Hauek hil dute gehiago, baina gutxienez konpentsatu dute galdu dituzten unitate horiek. Imperioaren espartariak. La unitate. Dantzari en contra. Gainere ikusiko da. Ioaren zer moduz atatzen den bataia inozo hau, baina bueno, zarterez ez doa. Swordsman, ready? Vale, tiene un segundo en modo. Pasando bat eta hau, General! It will be done! Corra, corri. Daukate abantaila handiagoa nahiz eta unitate gehiago izan. Horretikoak dira. Can you stop? Take the ground! At speed! To battle! Yes, sir! Quickly! Amen. Seeking enemy! We march to Alright. war! We are ready! Formation march! Sigma!
Sigmund! Quicker! Go! Shot! Victory will be ours! Wise counsel! Meet your death! Withdraw! None shall live! Swordsman! For the twin-tailed comet! On my command! Withdraw! We are relentless! Ready for war! Take the ground! Berretan encuentra. Por hortik. Hau gizakiak izan izan beharko litzatezke parekatuagoak. Baina, bueno, da apur bat, jaipa hori dagoelako beratzi mila baino gehiagotan. Zeo zer egitearren. For Heldenhammer! Jarriko gara hemen urrunago. Eurak etzar behar direlako gure gara. Lora agertzen dira. Etortzen bate gutxi egiten beti unitate bat bakarrik nahiko ondo. Go the yeoman! Show our lords what we can do! By the gods, keep clear! It will be done! Swordsman! No lingering! Prepare for combat! Raise your weapons! The Empire endures! Swordsmen!
Quickly! Quick march! Lagunduko dizue bekrean dauden. Yes, sir! Denisen da pabera, kualifikazioak Go! izan beharko zen. By Ulrich's wrath! Kill the soldiers! We are ready! Only your demands! Hor, batzen. Principio de aceita normalak eta... The lady demands blood! We fighters kill General! companions! Generala nahiko mundu dago, erasun morala, zilo, feisten. Lester feitzuko zen morala eta... Erasun eta... Swordsman! Watch for the trebuchet! Slay them! Swordsman! By Ulrich's wrath! Moving now! Sigma! Kill the soldiers! Our liege lord demands! State troops ready! By Ulrich's wrath! We are Sigmar's heirs! Get away! War! Ready for war! Fight, lads! It's the only way! Formation! March! Faster! State troops ready! Go! Swordsman! Yes, General? Don't stop, men! Sigmar guides us! For Heldenhammer! Close out! Daggers ready! Yes, my lord! Withdraw! Die, Breton! Sigma preservers! Swordsman! No! Attack! The Heldenhammer! The lady's blessing is lost! For the twin-tailed comet! Sigma preservers! The Empire endures! Swordsman!
Sigmar guides us. Yes, sir. Quickly. Swordsmen! We are Sigmar's heirs. Swordsmen! Yes, my lord. Save us! Espatari handiak, hau enkontra. Ja, zentzu dire hobeak. Gero ere, beste ejerzito batzuk ere forgatuko ditugu. Al principio sao. Primero. Great swords! Still to it! Let us go! No lingering! As one, march! Ready for war! Attack the men! Yes, General! For the war! Sigmar calls! The Heldenhammer! Faster! It will be done! They will pay. Wise counsel! Send them back to their house! Great swords! Kill the soldiers! Our liege lord demands! Victory will be ours! Attack! Kill the soldiers! Our liege lord demands! Blood these lands! Come on, lads! By Ulrich's wrath! Ready! By Ulrich's wrath! Weapons out, lads! Time for fighting! Moving now! Hauek min gehiago egiten dute orokorrean, baina hauek ere nahiko iraun dute. Número 9. Kaosa eta orkoen kontrako batalla horretan. Eta jarriko dugu
bat. Kaosaren gerlari pare bat. Godillo orko bat. Eta gerlari orko bat. Nagusitasuna bataian ikusi beharko da. Batzutan ez delako horrelakorik gertatzen. Bueno, kaosea izateko zuzen aurrez aurrera sartzen baduzu txikitzen zaituzte. Baina txarra daukaten desantaia da, kainoi horretaz aparte proiektilen kainoi horietaz aparte edo jokoari kasue egingo baliente izan beharko ez da Alina jau izaiteri with haste! Altzuen. Orgo, atravesando da. Inda borroka. Zeren parekatu dira pulma. Inda raketa asko. Orkoak beti dira jau. For the Chaos God! Chaos Lord! Undivided! What? Chaos Lord! With haste! Got it. We shall see! Kasu honetan elegituak. Elegitu orkoen unitate kokorrenen kontra. Kasu honetan orko beltzak. Osea, unitate erdi. Gero zenbat soldadu bakoitzak, baina soldadu. Osea,
Erregimentu berdina, bakoitzak 3 eta jauntxo bat. Osea, jauntxo normal bat, osea, ez gringo, ez ezer, osea, gaudillo orko normal bat. Eta gaina orko beltzak dira oso gogorrak, Chosen! Chaos will reign! With haste! Armadura que tardía pasote. Seas of blood! Chosen! Hold fast! We don't forgive! Seas of blood! Slayer of mortals! Garlariako beha non borrokatuko gara. Seguro, hipotxekin. Kasu honetan... Organo batzuk...
parekatua izateko genenko dizkogu habilitateak. Eta monstruak arboreoak. Ja ez konpatzeko izetko bataia inozoak, a ber, hemen abantaia elfo silbanoak dituzteltzen badira gu gauden tokira artilleria bakarrik daukagolako, baina bueno nero ere saldunekin gertatu hori da horrelakorik. Horreko gara abantaia hartuko dugun toki batean. Hemen Show us the target, Lord. Ze abantaia izan behar du. Cannon! For a vengeance! Izango da oso epikoa. Eta We have scores to settle! una batalla. Izango da defentsa epiko bat. Osea, nioak dirok egiten eta bar. Nahikotxe egiten dute.
It's an order! Azken egolitzen du salbatzen da. Ditugu emaitzak 74 bakarrik. Lehenengo gauza berdin, migrazioan eta imperiarekin hombres bezak. Imperioko general bat. Mortero. Hearthstoneak salva kanarilla. Caudillo bat. Da principios beste gauza bat da izango dena, ez dena izango kasu honetan. Dira batainosoak horregatik, normalean ez dituzu horrelako ejertzitoak eta bar. Izango, beraz. Hor mortero. What do you bid? Hellstorm rocket battery! Ranging target! Handgunners! I command here! Handgunners! Ready for war! Sono sputatuta.
yours! We march on the foe in France's name! Hor. Battle awaits! Basoan disputatu da. Hauek hartzea tiro egiten bere ala gainera. Gazte ere tiro egiten aldutenean. Que puntería es escasa. A bloody boon! batez ere hauek guztire eta bueno lagunok honekin utziko dugu zuzeneko hau, espero gustatuko izan zuela eta Total War Warhammerrekin itzuliko gara. Eraz, aio.